فالنتينو ليك في اسئله الذكاء. يعني. طيب، بيقول لك واحده ماشيه في الشارع معاها راجل، تمام، واحده وقفتها وسالتها الراجل ده يقرب لك ايه؟ قالت لها مخلفه امه واخ ابوه يبقى عمه، يبقى الولد ام مخلفه امه واخ ابوه يبقى عمه، يبقى الراجل اللي معاه ده يقرب لها ايه؟ ام مخلفه امه وابوه واخ ابوه يبقى عمه. واخ ابوه يبقى عمه، الراجل ده يبقى اخوه. لا. ازاي طيب؟ قولي السؤال تاني معلش. واحده ماشيه في الشارع معاها راجل، واحده وقفتها سالتها الراجل اللي معاكي ده يقرب لك ايه؟ قالت لها مخلفه امه واخ ابوه يبقى عمه، يبقى الراجل ده يقرب لها ايه؟ ام مخلفه امه يعني سته. واخ ابوه يبقى عمه. واخ ابوه، ما اكيد اخو ابوه يبقى عمه. يبقى الراجل ده يقرب لها ايه اللي معاها؟ طب ما هو ما يقرب، ايه علاقه الست بالموضوع؟